Hakapor Henry BJA jonga janmi jonga khat santri urampang arhajar arpunrio lalap yakawai ka Bolero ka badonyo registration number ML10B Henry way pra ka balakala Lyndang haneng ksnong khat armer. Ketiga jingkala Lyndang ka Bolero ka day nakadaw ka jingsya Tynrah Julor hakawai ka Trok 909 ka badang 1 nakathan tengar ka bala penher stat hadu kata. Nakani jing jasa Tynrah ladon ki baktong ketiga Trok 909 bat lap yaka hapadeng jing dheng kali hajan menlim. Ketika Trok kabaronyo registration number ML05K iway license laong bahadin bagala Tynrah yaka Bolero kabayeng harut surak kala Tynrah ru yaka kali Innova Krista tourist haswa bakan syabat hajan menlim dakiri pajba. Lasyam yaw nongnya baru nong yarap ki badan hapadeng jing smakyat margini ki arngot ki la phone mardor yaw try kali. Namar ke jing bomdan ki bamensau le si ki pajba ki babat yaki kim syam la khluit than bat I pat haki para try kali banya penbet lakin sil lani kin le chiki pulit. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka Kyiad. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.